Salha mani Baibel Mtang June 9, 2023 Kahamno sok thaiye urtu naile oin sok mano urtu umsi himba hamya mano urtu naile abono bini thingya sok phayo sasauni sompoti no ka thingnele klainisi himba tomul nang brukle blai urtom sading khese sasanai Ntikautma 11:27-28 Phaidi prarthana kena Ochinik sohawa tonai apa nili wang soma nini maya chini ba upanda bo nung snam yetimo tinio nung bo somori mo dingke ju chong mai nai nung se chuno sraboriti jisuni mong bai sayo amen